Siulo sulanasang parano sita musule paiman sidupa kaboro lante penanda bisarana puang matua umpama tanna pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Karena puang lata bahasa lante atu ya teh dia lalamai maapenduanna datu pasal apa angka sang pulo karua saya lako talumpulo misa. Maapenduanna datu pasal apa angka sang pulo karua saya lako talumpulo misa. Apa doro lomba sakit kadan na puang matua mai komi tama sambayang. Rampokan ni makure sumanga mati olo malabi mi puang. Sang tumba tujuh nakaboro mi sia mama semi kamala birar mi tontong kipirasai lante katuan iya teh. Kadi pagarisan ki dia mai kasalang ki ulendui puang ki puang Yesu umpasi patok kani rampo umpe nombai komi. Nalaki basa sia laki nanu tu kadami. O puang pena masalo pamasiang ngita matanga ki angki batta unannungi sia pawakule kani umpo gawi. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Mak penduan datu pasal apa angka 25 nakua susito malemi anarampo lako tahun na puang matua dao buntu Karmel. Ya to nama bela-bela pa ma akademi lako gehasi tahunna nakua tiromi saya mo tubaine to sunem. Na dipakondi lan talung buku kada nakua tontong mak patongan sia mak gau melo. Tontong mak patongan sia mak gau melo. Siulu kaboro lan puang Yesus Kristus den misa ambek manarang manggaraga sepatu sia melong tu panggaraganna disanga Martin update. Ia tu tahu ya to unolai katuanna kello lan kamasusan sia katumangiran belanna mate motu bali datunna sia mintu anakna lan unolai tu susah sia parina masambayang mi lako puang matua nakua ala bangami tu bannang penaangku kada kasara anak mua patay banga mo puang apa pole opa inang tae mo tu puang matua lante katuan iya teh ya moto na mekutana kumua den sia naka tu puang lan aga kakak turan muanna ya tu tahu ya to batu Martin update tang nakalo mo penaan na tula male lako banua kabusungan na puang matua laminomba apa den sangalo anarampo tumisa suster biara lako banuan na umpakatanay sia untundan ni tu diona tangga na penaan na sia kapatonganan na paurong milik sia lobo sulelan katuanna lan kasipulungan kaminomban yate ulelean yate na ulelean Leo Tolstoy lan misa sura nakua where love is God is yate agan pura na olay Martin la umpa pesana ni kumua yatu kita torotolino nenek ki katuranno ondong pi anta ungkalupai puang matua ke unolai ki pak di batu susah lante katuan iya teh si sengaran tunalan na misa baine sunem lamai pak basanta lan atu ya teh ya tu misa baine sunem lenduk sugina apa tae patu anakna agan ya teh menda diduka misa susah kapua mau dongan nalakon misa baine lan lino inde to dio to na atu ya to apa ia tu susah ya to tangla undampai baine sunem iya to la umpogau kameloan lako Nabi Elisa napasakaran inan sia tontong napasadian tu lanakandena Elisa kerampoy lako banonna ya moto anapasambayangan ni Elisa lako puang sia napasake puang tu baine iya to nadadian misa anak moya nasusito apa ya to nakapua mo tupia ya to masakimi na paurong mate
Lendo mi masusanna tu baine to sunem iya to. Losong anna iya to natai pa tupia iya to nadadian. Apa agan susah siapa di iya to. Tanglan na posorong boko kapatongananna te baine sunem. Tontong bantang. Tai anna memboko dio may olona po matua. Sangadin na tontong matoto bantang mapatongan. Siya nakatotongi kumua iya tu napogau na po matua. Ina manasa la di pomelona. Sulu kaboro lan po Yesus Kristus. Ulendu ite da dua rupanna ulelean dao. Umpabu tu pekutana lako kita solanasang kumua umbara susi tanan penaanta. Sia kapatongananta kita olay tu susah. Sia padi. Lapa deraka batula ka turaka tu kapatongananta. Batula bantang siari kika la umpo gawi tu melona menggarontolan kapatongananta. Pekutana yate di papatula ko kita solanasang la tape bali lan penanta. Labat tak siari kika mapatongan ke ulambi ki isusa batula ka aturan no rekika. Puang matua untun dui ki solanasang tabat tak lan mapatongan dio olona puang matua. Amin. Pada kalandona to pak nanungan ta dio nakaran na puang matua. Tontong bangki palaku kumua ta subscribe ite karan na puang matua. Sia tatang meka boyo ki solanasang la umpak bagian ni lako siluta. Kure sumanga puang tontong umpas take kami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.